Draga deco, poštovani roditelji i prosvetni radnici, nalazimo se na početku realizacije jedne ideje za koju smatramo da može da bude od koristi za sve nas. Od vas očekujemo podršku i poverenje. Evo o čemu se radi. Odlučili smo da za sve vas organizujemo besplatnu pripremu za završni ispit iz matematike i maternjeg jezika i da je prenosimo putem interneta. Svi časovi na kojima će se obrađivati pitanja iz zbirki bit će snimljeni i nalazit će se u bazi podataka koja će biti dostupna svima, tako da će i oni koji eventualno propuste direktan prenos moći naknadno da pogledaju snimljeni materijal. Uvažavajući prava manjinskih zajednica, obaveštavamo vas da će zadaci iz zbirke koji se odnose na njihov maternji jezik biti obrađeni zahvaljujući angažovanju profesora koji te jezike predaju u školama. Tako da će osim na srpskom, zadatke iz zbirke maternjih jezika obrađivati profesori mađarskog, rumunskog i slovačkog jezika. Nadamo se da ste razumeli našu želju i nameru da vam pomognemo. Ipak, vaš rezultat i uspeh na završnom ispitu zavisi najviše od vašeg angažovanja. Mi vam želimo mnogo sreće i uspeha. Matura, kako, lako. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. Dobar dan. Na današnjem času radit ćemo zadatke srednjeg nivoa, oblast veština čitanja i razumevanja pročitanog. Zadaci od 142. do 157. 142. zadatak. Zaokruži slovo ispred neumetničkog teksta koji je primer za tehničko pripovedanje. Treba da se podsjetimo šta je pre svega pripovedanje. Pripovedanje je tekst kojim se nešto pripoveda, odnosno odgovara se na pitanje kako se nešto dogodilo. U ovom zadatku nam se traži da prepoznamo primer za tehničko pripovedanje i možemo da razlikujemo sugestivno i tehničko pripovedanje. Tehničko pripovedanje je nezavisno od ličnog stava autora prema onome što pripoveda. Njime se iznose samo činjenice. Tehničko pripovedanje mora biti verno i potpuno, napisano jasnim i preciznim jezikom, koje još nazivamo i naučnim. Da pročitamo primere, pa da prepoznamo tekst sa tehničkim pripovedanjem. Pod A. Novi broj Dositeja donosi vam razonodu sa čak 20 kviz pitanja. Časopis Dositej možete naručiti odmah preko školske biblioteke i platiti godišnju pretplatu u samo 2 rate. Svake godine čekaju vas 4 primjerka ovog lista. Prijavite se što pre jer Dositej nagrađuje. Sljedeći primjer B. Uputstvo za igračke kviza. Broj učesnika kviza nije ograničen. Pred vama je 20 pitanja. Imate 30 minuta za rešavanje zadataka. U svako pitanje nalaze se 3 ponuđena odgovora. Vaš će zadatak biti da svako pitanje pažljivo pročitate i zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Nakon isteka predviđenog vremena, proverite svoje odgovore prema rešenju na strani 24. Pobednik je onaj učesnik koji bude imao najviše tačnih odgovora. Primer V. Časopis Dositej iz Gornjeg Milanovca namenjen je negovanju neprolaznih nacionalnih vrednosti. Upisan je u registar sredstava javnog informisanja pod rednim brojem 2570. Časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet po članu 32 stav 1 tačka 12 Zakona o akcizama i porezu na promet. I primer G. Nije bilo lako da se utvrdi kada se tačno rodio Dositej Obradović, pošto se nije moglo doći do tačnih podataka. Kao godine rođenja uzimaju se 1739. i 1740. Zna se da je na krštenju dobio ime Dimitrije i da su mu se roditelji zvali Đurađ i Kruna.
Među ovim tekstovima, kao tehničko pripovedanje, možemo prepoznati primer B. I zaokružit ćemo slovo B ispred teksta gde prepoznajemo tehničko pripovedanje. Zadatak 143. Pročitaj tekst koji se odnosi na knjigu Dečiji kuvar Katrin Libo. Odredi kojoj vrsti neumetničkog teksta on pripada. Tekst glasi: zašto kreativnost ne biste pokazali i u kuhinji? Želite li da vaša deca postanu spretni kuvari uz pomoć recepata u slikama koje prikazuju svaki deo postupka pripremanja hrane? Vaši mali kuvari će s lakoćom zgotoviti čorbu od paradajza, špagete, sladoled u obliku klovna i druge čarobne specijalitete. Tekst je A. Rasprava. Moramo prvo objasniti i šta je rasprava, odnosno da se podsjetimo da je rasprava argumentovan tekst, da je to sastav kojim se rasvetljava neki problem ili događaj da bi se došlo do istine. Koriste se dokazi koji se sistemski i logično izlažu. B. Opisivanje. Opisivanje je tekst kojim se nešto bliže određuje, opisuje. V. Reklama. Reklamom se potrošačima nude određeni proizvodi i usluge putem oglasa, plakata, spotova, radija, da bi se privukla pažnja što većeg broja mogućih korisnika. I G. Tehnički opis. Tehničkim opisom opisujemo kakvo je nešto, ali nezavisno od ličnog stava onoga ko opisuje, odnosno autora, jasnim i preciznim jezikom. Tekst koji se nalazi u ovom zadatku možemo prepoznati kao reklamu i zaokružit ćemo slovo V. Zadatak 144. Pročitaj tekstove i odredi kojim vrstama neumetničkih tekstova pripadaju. Pored svakog teksta upiši odgovarajući naziv. Tehnički opis, tehničko pripovedanje, rasprava. Jedan od navedenih naziva je suvišan. O tehničkom opisu i o tehničkom pripovedanju u prethodnim zadacima smo govorili. I mislim da će sada biti lako da prepoznamo koji tekst pripada kom nazivu. Prvi primer glasi: emulzija od meda. Sastojci: 100 ml mleka, 100 g šumskog meda, sok od jednog limuna, blago zagrejano mleko sipajte u čistu teglu, dodajte med i sveže naceđen limunov sok. Dobro zatvorite i promućkajte. Emulziju uveče nanesite na kožu, a ujutru isperite mlakom vodom. Ovaj tekst pripada tehničkom pripovedanju. Sljedeći primer. Dadan Blatova košnica je pogodna za velike stacionirane pčelinjake. Sastoji se od podnjače, jednog dubokog nastavka tela koji služi za plodište, dva polunastavka plitka tela koji služe za medište, zatim poklopne daske, zbega, mreže, krova poklopca, 12 normalnih ramova, unutrašnjih dimenzija 420 x 270 mm i 24 polurama unutrašnjih dimenzija 420 x 115 mm. U ovom primeru možemo prepoznati i treba da odaberemo da li je tehnički opis, tehničko pripovedanje ili rasprava. U primeru možemo prepoznati tehnički opis.
145. zadatak. Pročitaj sledeći tekst. Podvuci u njemu rečenicu koja ima odlike tehničkog opisa. Još jednom da se podsjetimo da tehničkim opisom opisujemo kako je nešto, ali nezavisno od ličnog stava onoga ko opisuje. Znači jasnim i preciznim jezikom. Tekst glasi: truba. Širom sveta mogu se naći različiti oblici trube. Truba je limeni duvački instrument sa uskom, najvećim delom cilindričnom šupljinom i vibrirajućim usnim delom. Uz retke izuzetke izvođači su tradicionalno muškarci. Ovaj instrument se često vezuje za magiju i rituale, a upotrebljava se i prilikom zvaničnih ili vojnih ceremonija. Grupa autora, muzika, ilustrovana enciklopedija muzičkih instrumenta i velikih kompozitora. Rečenica koja sadrži tehnički opis jeste druga rečenica i glasi: truba je limeni duvački instrument sa uskom, najvećim delom cilindričnom šupljinom i vibrirajućim usnim delom. 146. zadatak. Pročitaj tekst. U tekstu postoji fusnota. Fusnota je napomena pri dnu stranice koja se u tekstu obeležava brojem, a na stranici se odvaja od teksta crtom i štampa manjim slovima. U fusnoti se beleži izvor na koji se u tekstu autor poziva. Da pročitamo tekst. Vojislav Ilić je naš prvi pesnik moderne Parnasovac, koji je u poslednjim godinama pevanja naslutio simbolizam. Svojom poezijom je uticao na srpske pesnike s kraja 19. i početka 20. veka. Put kojim je Vojislav Ilić došao do svog pesničkog izraza bio je poseban. On se nije ugledao na nekog od tadašnjih francuskih pesnika, Parnasovaca, jer su interesovanja za Parnasovce, prvi prevodi i komentari njihove poezije kod nas nastupili kasnije. Učitelji Vojislava Ilića bili su ruski pesnici romantizma. Pri dnu teksta u zadatku vidite tekst štampan manjim slovima, obeležen brojem 1, a broj 1 možemo primetiti i u reči Parnasovac i u tekstu. I time je obeležena fusnota, a ona glasi: Parnasovci, naziv uzet prema brdu Parnas u Grčkoj, koja je po predanju bilo mesto boga Apolona i njegovih 9 muza, zaštitnica umetnosti i nauke, predstavljaju grupu pesnika koji su sarađivali u zajedničkim zbirkama pod naslovom Savremeni Parnas, od kojih je prva objavljena 1866. godine u Francuskoj. Zadatak glasi: dopuni rečenicu: korišćenje fusnote najčešće je odlika kog stila. Da bismo rešili zadatak, da se podsjetimo da savremeni književni jezik nam dozvoljava sve komunikativne potrebe jednog društva u različitim ljudskim delatnostima, kao što je nauka, umetnost, administracija, novinarstvo i tako dalje. Pa prema upotrebi razlikujemo 5 funkcionalnih stilova: administrativni, publicistički ili novinarski, naučni, razgovorni i književno-umetnički. Kada se nešto tečno opisuje, objašnjava, dokazuje i saopštavaju se pojave iz života i društva, to se čini naučnim stilom. U njemu preovlađuju naučni termini u zavisnosti da li se radi o prirodnim, društvenim ili tehničkim naukama. Primer teksta u 146. zadatku. Korišćenje fusnote najčešće je odlika kog stila. Možemo prepoznati da je to naučni stil.
147. zadatak. Pre nego što pristupimo izradi zadatka, da napomenem da je u zbirkama štamparska greška se nalazi u ovom zadatku. To je 3. red teksta. Da objavi tekst i prekorio, umesto reči dalje ga, treba da piše je mladića. I dalje sledi tekst ispravan, što je pisao neodgovarajućim funkcionalnim stilom. Zadatak glasi: želeći da zadivi urednika dnevnih novina, mladić na praksi je za rubriku "Dogodilo se u našem gradu" napisao kraći tekst o zbivanju u autobusu. Međutim, urednik je odbio da objavi tekst i prekorio je mladića, što je pisao neodgovarajućim funkcionalnim stilom. Tekst glasi: u vreme kad se ružičasti prsti zore počnu da osipaju borama, ja poput brze strele uleteh u jedan autobus moćna stasa i s očima pobesnelog bika koji je išao krivudavom stazom. Odjednom osetih sokolovim okom i čulom indijanca u ratnoj zasedi prisustvo jednog mladića, čiji je vrat bio duži od vrata brzonoge žirafe, a čiji je meki fircani šešir bio ukrašen pletenom trakom. Nečiste duše i usta okuženih jeftinom pastom za zube, mladić se obrati drugom putniku. Ima se utisak, znate, da me namerno gazite po nogama. Raymond Queneau, stilske vežbe. Zadatak glasi: čime se odlikuje odbijeni tekst? A. Ustaljenim izrazima i rečenicama i ustaljenim redom reči. B. Naglašenom slikovitošću koju stvaraju upotrebljene stilske figure. V. Upotrebljenim terminima i logičkim izvođenjem zaključaka. G. Pojednostavljenim rečenicama i skromnim izborom reči. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Tekst u ovom zadatku obiluje stilskim figurama, epitetima, poređenjima, metaforama i drugim. Prema tome, tačan odgovor je slovo B, naglašenom slikovitošću koju stvaraju upotrebljene stilske figure. 148. zadatak. Pročitaj tekst. Obrati pažnju na to zbog čega autor koristi termine u njemu. Da se podsjetimo da reč termini ili reč termin znači stručni naziv nekog pojma. Tekst u zadatku glasi: postoje u vazduhu koji dišemo takozvani inertni gasovi. Nose neobične grčke nazive učenog porekla koji znače novi, skriveni, neaktivni stranac. Zapravo su toliko tromi, toliko zadovoljni svojim stanjem da ne učestvuju ni u jednoj hemijskoj reakciji. Ne kombinuju se ni sa jednim drugim elementom i baš zbog toga su vekovima bili nezapaženi. Te 1962. godine jedan hemičar posle dugotrajnog i nadljudskog truda uspeo je da primora stranca, ksenon, da se nakratko sjedini sa izuzetno gramzivim i živahnim fluorom. Ono malo što znam o svojim precima zbližava ih sa ovim gasovima. Nisu objektivno svi bili inertni, jer im to nije bilo dozvoljeno. Bili su, odnosno morali su da budu prilično aktivni, pre svega da bi zaradili za život, a i zato što je vladalo izvesno moralno načelo prema kojem onaj ko ne radi ne jede, ali su nesumnjivo bili inertni u duši, raspoloženi za nepristrasno mudrovanje, pronicljiv razgovor, elegantnu raspravu, uzvišenu i neosnovanu. Primo Levi, periodni sistem. Autor u ovom tekstu koristi termine da bi: a. izveo zaključke o inertnim gasovima. B. opisao osobine inertnih gasova. V. upoznao javnost sa otkrićem novog gasa. G. predstavio porodične pretke. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Autor u ovom tekstu termine koristi da bi: G. predstavio porodične pretke.
149. zadatak. Pročitaj tekst. I u ovom zadatku, samo da naglasim, se pojavila jedna štamparska greška. Ne u prvom tekstu zadatka, nego u trećem tekstu zadatka. Prvi red trećeg teksta: do Prvog svetskog rata nedostaju u zbirci 3 reči: baloni punjeni helijumom. Dakle, da pročitamo tekst. Dalje zadatak glasi: obrati pažnju na funkcionalne stilove, administrativni, naučni, književni, publicistički, koje je koristio autor u ovom tekstu. Mi smo već u prethodnim zadacima rekli osnovne odlike naučnog stila. U ovom zadatku još su nam ponuđeni administrativni stil. Administrativni stil srećemo u zakonodavno-pravnim tekstovima, kancelarijsko-poslovnim i diplomatskim tekstovima, što znači da su administrativnim stilom pisani zakoni, uredbe, amandmani, rešenja, molbe, žalbe itd. U zadatku nam se spominje i književni stil. Književni stil srećemo u književnoj umetnosti. On obiluje emocionalnošću, neobičnim redosledom reči, stilskim figurama i naravno individualnošću. Spominje nam se i publicistički, još se naziva i novinarski stil. Publicističkim stilom se piše jedan razumljiv i dostupan, sažet, objektivan, aktuelan tekst. Ovaj stil pronalazimo u dnevnim novinama, časopisima i drugim štampanim i elektronskim izdanjima. Prvi tekst ponuđen u zadatku glasi: plemeniti gasovi su se ranije nazivali inertnim gasovima, jer se verovalo da je njihova valentnost nulta i da ne grade jedinjenja. Helijum je hemijski inertan gas, bez boje, ukusa i mirisa, slabo rastvorljiv u vodi. Francuski astronom Pierre Janssen otkrio je 1868. godine prilikom potpunog pomračenja Sunca novi hemijski element na Suncu, a engleski hemičar Edward Frankland i astronom Joseph Norman Lockyer nazvali su ga helijum prema grčkoj reči helios, koja znači sunce. Drugi tekst. Smešak helijuma i vodonika naziva se helijumov vazduh. Helijum je element sa najnižom tačkom topljenja i ostali elementi imaju veoma niske tačke topljenja i ključanja u odnosu na atomsku masu. Treći tekst. Do Prvog svetskog rata baloni punjeni helijumom koristili su se i u vojne svrhe za nadgledanje terena. Danas čitavi timovi naučnika učestvuju u konstruisanju sve boljih balona, a pilotiranje balonom je veoma modern sport. Švajcarac Bertrand Piccard i Britanac Brian Jones obleteli su 1999. godine zemljinu kuglu balonom bez sletanja i posle 19 dana leta spustili se u Egipatsku pustinju. Broj 1. Kojim funkcionalnim stilom je napisan prvi pasus? Napisan je naučnim stilom. Broj 2. Kojim funkcionalnim stilom je napisan drugi pasus? Takođe naučnim. Broj 3. Kojim funkcionalnim stilom je napisan treći pasus? Novinarskim ili publicističkim. je zadatak. Pročitaj navedene tekstovi i odredi šta je zajedničko u njima. Tekst 1. Medved je medved zato što je medojed, što jede med.
Zna se da medved nije samo medojed. Kad nema meda, on je svejed, biljojed i mesojed. Pa ipak medved je u svim slovenskim jezicima nazvan po medu, jer od sve hrane najviše voli med. A u staroj postojbini Slovena, tamo u šumama iza Karpata, tamo je bilo mnogo meda. Nije samo medved, medved. I čoveka ponekad nazovu medvedom ako je krupan ili ako je grub, nespretan, trapav, truntav i nezgrapan. Tekst 2. Medved, jekavski medvjed, dijalekatski jekavski međed, muški rod. Prva odrednica, zoološki u množini, porodica sisara urside, krupne zveri, zdepastog, nezgrapnog tela, gustog kudravog krzna, sitnih očiju, malih ušiju, kratkog repa i snažnih kanči na prstima, čije različite vrste žive najviše u šumama Evrope, Azije i Amerike, u našim krajevima mrki medved Ursus arctos. Druga odrednica, figurativno, prezrivo, nezgrapan, trapav, odnosno neotesan, ograničen, glup čovek. Iz oba teksta može se saznati a. Kako je medved u slovenskim jezicima dobio ime? B. Na kojim kontinentima medvedi danas žive? V. Kakav se čovek naziva medvedom? G. Koja je omiljena hrana medveda? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Iz oba teksta možemo saznati kakav se čovek naziva medvedom. V. Zaokružit ćemo odgovor V. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. Prvi zadatak. I u ovom zadatku imamo ispravke štamparskih grešaka. U trećem tekstu za đake koji počinje tim rečima. U četvrtom redu u zbirci reč povlastica treba prepraviti u reč karta i dalje u istom tekstu, u istom redu, reči pokazne karte treba ispraviti u reč povlastice. Četvrti tekst istog zadatka, prvi red, za nezaposlene građane fotokopija lične ne povlastice, nego treba reč karte. I možemo da počnemo izradu zadatka. Pročitaj ponuđene tekstove. Na osnovu datih podataka zaključi da li je tvrdnja u tabeli tačna ili netačna. Putnicima koji koriste gradski prevoz za izradu povlastice za prevoz potrebno je za zaposlene overena potvrda od preduzeća u kojem je osoba zaposlena, jedna fotografija osobe za koju se izrađuje povlastica i novac za troškove izrade karte. Mesečna markica za ovu kategoriju putnika može se kupiti samo organizovano preko preduzeća, ne može da je kupi pojedinac. Cena izrade povlastice je 560 dinara. Za penzionere. Fotokopija lične karte, ček od poslednje penzije, jedna fotografija osobe za koju se izrađuje povlastica i novac za troškove izrade povlastice. Cena izrade povlastice je 560 dinara. Za đake. Potvrda koja se preuzima na kioscima JGSP ili internet stranici preduzeća, popunjena traženim podacima i overena u školi, jedna fotografija osobe za koju se izrađuje povlastica, novac za troškove izrade povlastice i zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid. Zahtevi za izradu povlastice predaju se na kioscima za izradu markica. Cena izrade povlastice je 560 dinara. Za nezaposlene građane, fotokopija lične karte, jedna fotografija osobe za koju se izrađuje povlastica i novac za troškove izrade povlastice. Cena izrade povlastice je 560 dinara. Ako je tvrdnja tačna, zaokruži T. Ako je tvrdnja netačna, zaokruži slovo N. Prva tvrdnja glasi: svaki đak mora doneti svedočanstvo o završenom prethodnom razredu da bi dobio povlasticu.
U tekstu koji glasi za đake ne traži se nigde da se mora doneti svedočanstvo o završenom prethodnom razredu. Prema tome, ova tvrdnja je netačna. Druga tvrdnja. Cena izrade povlastice za sve putnike koji koriste gradski prevoz ista je. Cena je ista za sve putnike. Ova tvrdnja je tačna. Treća tvrdnja. Svi putnici koji koriste gradski prevoz moraju doneti jednu fotografiju da bi dobili povlasticu. I ova tvrdnja je tačna. Poslednja tvrdnja. Svi putnici koji koriste gradski prevoz moraju doneti fotokopiju lične karte da bi dobili povlasticu. Ova tvrdnja je netačna. Drugi zadatak. Pročitaj kratke odlomke iz biografije Ive Andrića, Jovana Dučića i Milana Rakića. Andrić Ivo od 1892. do 1975. živeo. Smatra se najznačajnijim srpskim piscem 20. veka. Rođen je u blizini Travnika, a detinjstvo je proveo u Višegradu, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a studije u Gracu. U razdoblju između 1921. i 1941. radio je u diplomatskoj službi u predstavništvima u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu i Berlinu. Dučić Jovan od 1872. do 1943. godine živeo, bio je pesnik, esejista i putopisac. Preokret u njegovom životu nastao je 1899. kada je napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu. Po završetku studija ulazi u diplomatiju. Po izbijanju Drugog svetskog rata odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde je i umro. Imao je želju da bude sahranjen u rodnom Trebinju. Ta njegova želja je ispunjena tek 2000. godine. Rakić Milan od 1876. do 1938. godine potiče iz ugledne beogradske porodice u kojoj je rano stekao široko obrazovanje i iz koje je poneo intelektualne sklonosti. Studirao je pravo u Parizu, a po povratku u zemlju ubrzo ušao u diplomatsku službu. Bio je u diplomatskoj službi u Prištini, Skoplju, Solunu, Kopenhagenu, Sofiji i Rimu. Na osnovu datih biografskih podataka o našim piscima odredi da li su sledeće tvrdnje tačne ili netačne. Zaokruži slovo T ili slovo N. Prva tvrdnja. Sva tri pisca bila su u diplomatskoj službi. Ova tvrdnja je tačna. Dva pisca su boravila u Parizu. I ova tvrdnja je tačna. Jedan od pisaca studirao je u Beogradu. Ova tvrdnja je netačna. Jedan od pisaca rođen je u Mostaru. I ova tvrdnja je netačna. Treći zadatak. I u ovom zadatku samo da vam skrenem pažnju na ispravku štamparske greške. Greška se nalazi u delu zadatka gde su tvrdnje. U pitanju je prva tvrdnja koja glasi: vest o otvaranju izložbe u Novom Sadu i plakat odnose se na istu izložbu. Reči istu izložbu treba ispraviti isti događaj. Zadatak glasi: pročitaj vest o otvaranju izložbe i uporedi je sa tekstom na plakatu. Tekst glasi: 18. novembar 2010. godine. Muzičar i crtač stripova Vladimir Zontag otvorit će večeras u 19 časova u Novosadskom klubu obožavalaca stripa Kralja Aleksandra X. Prvi sprat izložbu stripa o Nikoli Tesli pod nazivom Energija i svetlost, Energy and Light. U klubu će Zontag prirediti i koncert na kojem će predstaviti muzički album Energija i svetlost, pošto je istovremeno sa stripom o Tesli objavio i muzički album.
Vladimir Nedeljković, Pančevac, koji je u svetu strip umetnosti poznatiji kao Vladimir Zontag, uradio je do sada već nekoliko stripova posvećenih Nikoli Tesli. Novi strip o Tesli sastoji se iz 3 priče. 2 su izmišljene, a jedna je biografska i odnosi se na Teslinu ranu mladost. Strip Energija i svetlost, posvećen Tesli, Zontag je već predstavio u septembru u Beogradskom klubu Žica. Ista izložba i koncert ponovljeni su i u Gracu, gde je Tesla studirao. Izložba Energija i svetlost biće otvorena i u Nišu 2. decembra u Studentskom kulturnom centru. Plakat uporedimo sa tekstom. Ako je tvrdnja tačna, zaokruži slovo T, ako je tvrdnja netačna, zaokruži slovo N. Prva tvrdnja. Vest o otvaranju izložbe u Novom Sadu i plakat odnose se na isti događaj. Ova tvrdnja je netačna. Ako pažljivo pročitamo tekst i uporedimo sa tekstom na plakatu. Druga tvrdnja. Podaci o nazivu izložbe i o tome ko je glavni junak stripa nalaze se i u vesti i na plakatu. Ova tvrdnja je tačna. Treća tvrdnja. Podatak o tome kako glasi pravo ime Vladimira Zontaga može se naći i u vesti i na plakatu. Ova tvrdnja je netačna. Možemo naći samo u tekstu. Četvrti zadatak. Pročitaj tekst i odredi kakav stav autor zauzima prema nasilničkom ponašanju mladih. Nasilje u školama. Nedavno je u 115 škola sprovedeno istraživanje o nasilju među učenicima. Ustanovljeno je da u nasilnoj komunikaciji ne učestvuje 71% učenika. Drugim rečima, 71% učenika nisu ni žrtve ni nasilnici. Znači, nešto više od četvrtine ispitanih učenika, tačnije 29%, pojavljuje se u krugu nasilja bilo kao žrtve, bilo kao nasilnici. U ulozi žrtve je 21% od ukupnog broja ispitanih. Neke žrtve su istovremeno i nasilnici. U ispitivanoj grupi ima 4% takvih učenika. Najčešći oblici nasilničkog ponašanja učenika su vređanje i ismevanje. Takvo ponašanje učenika nastavnici uglavnom tolerišu kao oblik normalne vršnjačke komunikacije na školskom uzrastu. Neki stručnjaci, međutim, smatraju da je to problem i da bi trebalo uticati na takav stav nastavnika. Autor ovog teksta izražava sledeći stav prema nasilničkom ponašanju mladih. A. Nezainteresovanje. B. Uzdržanje. V. Zabrinut je. G. Besanje. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Autor ovog teksta izražava stav prema nasilničkom ponašanju mladih. B. Uzdržanje. 155. zadatak. Pročitaj tekst Đure Daničića o srednjovekovnim piscima Domentijanu i Teodosiju. Podvuci rečenicu kojom autor iznosi stav da se Teodosijevo delo veoma razlikuje od Domentijanovog. Život Svetog Save od Teodosija. O ovom preterano skromnom Kalođeru znamo još mnogo manje nego o Domentijanu. Zna se samo da je on bio hilandarski Kalođer i da je živeo u drugoj polovini 13. veka. Za svoje glavno delo Život Svetoga Save Teodosije je vrlo skromno označio u naslovu da je skazano Domentijanom, a spisano Teodosijem mnihom, što je dalo povoda da se dugo misli da je Teodosije samo obični prepisivač Domentijanovog dela. Tek docnije se pokazalo da su u pravu oni koji su tvrdili da je prerada Domentijanovog dela, ali prerada u kojoj ne samo da kamen na kamenu nije ostao, nego se ono po svojim književnim kvalitetima može smatrati kao potpuno originalno delo. Njegovo pričanje je živo i lako, opisi slikoviti i realistički, izlaganje prirodno, dobro povezano i često dramatično. Dragoljub Pavlović i Radmila Marinković iz naše književnosti feudalnog doba.
treba da podvučemo rečenicu kojom autor iznosi stav da se Teodosijevo delo veoma razlikuje od Domentijanovog, a ta rečenica glasi: tek docnije se pokazalo da su u pravu oni koji su tvrdili da je prerada Domentijanovog dela, ali prerada u kojoj ne samo da kamen na kamenu nije ostao, nego se ono po svojim književnim kvalitetima može smatrati kao potpuno originalno delo. Sto 56. zadatak. Pročitaj tekst o prvoj izložbi slikara impresionista. Podvuci dve reči koje najubedljivije iskazuju stav o prvoj izložbi impresionista. Impresionizam, reč impresionizam znači da je to stilski pokret u evropskoj književnosti, ali i u muzici i slikarstvu s kraja 19. veka. Za impresioniste stvarnost je satkana od utisaka, od impresija, od mnoštva boja, mirisa i zvukova. Važni su detalji i raznolikost nijansi. To su neke glavne odlike impresionista. Da pročitamo tekst zadatka. Zanimljivo je pročitati nekoliko beležaka i štampe po kojima se vidi kako je primljena prva izložba slikara impresionista. Jedan nedeljnik piše 1876. godine. Ti nazovi umetnici nazivaju sebe prevratnicima impresionistima. Oni uzmu komad platna, boju i kičicu, namažu nekoliko mrlja boja po platno, kako im već dođe, i onda celu stvar potpišu svojim imenom. Kritičare nije razbesnela samo nova tehnika slikanja. Njihov gnev izazvali su i motivi koje su ovi slikari birali. U prošlosti se od slikara očekivalo da traže takav kutak prirode koji bi po opštem mišljenju bio slikovit. Ernst H. Gombrich, Umetnost i njena istorija. Mi treba da podvučemo dve reči koje najubedljivije iskazuju stav o prvoj izložbi impresionista, mada tih reči ima više koje veoma ubedljivo iskazuju stav. U ovom tekstu komentar koji se iznosi je veoma negativan kada je o impresionistima reč. Prva reč koja iskazuje stav veoma ubedljivo jeste kada ih nazovi umetnici. Zatim u rečenici koja glasi oni uzmu komad platna, boju i kičicu, namažu nekoliko mrlja boje po platnu, kako im već dođe, i onda celu stvar potpišu svojim imenom. Takođe i dalje u tekstu možemo uočiti reči kao što je razbesnela. Kritičare nije razbesnela samo nova tehnika slikanja. Njihov gnev izazvali su i motivi i tako dalje tekst. Teče. Podvukli smo više reči, mada se traže samo dve, ali sve ove reči veoma ubedljivo iskazuju negativan komentar, odnosno stav o prvoj izložbi impresionista. 157. zadatak. Pročitaj tekst. Napiši kakav stav ima autor prema opisanom ponašanju ljudi na svadbi. Venčanje, ambasador ćebe za buduće bebe.
Kao gost na venčanju morate da ponesete prikladan poklon. Najbolje je da kupite ćebe marke Ambasador. To je veoma lep poklon koji će mladence sigurno obradovati jer će im i ostali gosti najverovatnije doneti to isto. Na svadbi će verovatno biti jedna osoba s mikrofonom koja nabraja ko je šta kupio mladencima i koliko je to koštalo. Kad na red dođe vaš poklon, osoba će viknuti Ambasador ćebe za buduće bebe, na šta će nastati podvriskivanje. To je znak da zvanice odobravaju vaš izbor poklona. Dejan Novačić, SFRJ za ponavljače. Kakav stav ima autor prema opisanom ponašanju ljudi na svadbi? Možemo zaključiti da je stav autora ironičan, da on omalovažava, da ne odobrava i da se podsmeva. Napisat ćemo, autor je ironičan i podsmeva se opisanom ponašanju na svadbama. Odgovor može da glasi ovako. Autor je ironičan i podsmeva se opisano ponašanju na svadbama, ali je odgovor isto jednako tačan ako napišemo i da se autor ne odobrava ili omalovažava opisano ponašanje na svadbama. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu.